Yes right, ndizera ko umeze neza cyane kuri Kivu Waves Official. Nge ndi Beato niyo mugabo. Batangira bagira bati twebwe guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe ushinzwe guharanira kurengera abaturage wa CNDP, abanyamashyaka bandi muri aya masezerano duhuriye mu nama nyinshi i Nairobi muri Kenya, hari n'izabereye i Goma, tuyoboye n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wita ku karere k'ibiyaga bigari, nyakubahwa Olusegun Obasanjo, ndetse ari kumwe n'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari, nyakubahwa Benjamin William Mkapa. Dushishikazwe no gutanga umusanzu ku mahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugira ubwiyunge nyakuri hagati y'abakobwa n'abahungu b'iki gihugu gikomeye. Dufite icyizere cy'uko hakenewe igisubizo cyihuse kandi kirambye ku kibazo cyamaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange no muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo by'umwihariko. Dushaka gushyiraho ibintu bihagarika ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu nk'ikibazo kitigeze kibaho cy'ikiremwa muntu kigomba gusozwa vuba. Tuzi neza ko ibiganiro ari bwo buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane, kwemeza amahame shingiro n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo adashobora gucibwa kandi atateshwa agaciro, cyane cyane ajyanye na ubusugire bw'igihugu, ubusugire bw'ubutaka, kudateshwa agaciro kw'imipaka y'igihugu hakurikije imbibi zashyizweho ku itariki ya 30 Kamena mu mwaka w'1960, uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure bw'ibanze n'inshingano z'abaturage na leta. Ingabo na polisi y'igihugu bagomba kurangwa n'ishyaka rya Repubulika kandi n'abemera politike. Amahoro rero, politike y'amahoro hagati ya guverinoma ya CNDP Goma ku ya 23 Werurwe 2009. Isuzuma ry'amasezerano mu buryo bukurikira: hari amasezerano y'umutekano, ituze n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari yasinywe ku wa 15 Ukuboza 2006 asinyirwa i Nairobi. Itangazo rihuriweho rya Nairobi ryo ku itariki ya 9 Ugushyingo 2007. Hari amategeko y'imihigo yasinyiwe i Goma ku itariki ya 23 Mutarama 2008 ubwo inama mu mahoro, ituze n'iterambere mu ntara ya Kivu zombi y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo yasozwaga ndetse n'imyanzuro y'iyo nama. Hari kandi gusuzuma imyanzuro y'inama y'umutekano ijyanye n'umutekano, cyane cyane imyanzuro y'1843, 1856, 1857 yerekeye umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru, gushimangira MONUC n'inshingano zayo nshya. Itangazo rihuriweho ry'inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'akarere k'ibiyaga bigari, iri rikaba yarabereye i Nairobi ku itariki ya 7 Ugushyingo 2008. Harebwe ko hakenewe gukurikiza amahame shingiro n'amahame y'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Harebwe kandi ko hakenewe uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kuyobora mu nzego zose no mu nzego harimo kwemeza ikoreshwa, isuzumwa n'igenzura ry'umutungo kamere. Harebwa amatangazo ya gisirikare na politika aherutse gutangazwa na CNDP ku itariki ya 16 Mutarama n'iya 4 Gashyantare 2009 i Goma, bitabangamiye andi masezerano ashobora kugira uruhare mu kugarura no gushimangira amahoro n'ituze mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi ngo ni ibyabereye i Goma ku itariki ya 23 Werurwe 2009 ku bw'inteko ishinga amategeko y'igihugu ishinzwe kurengera abaturage. Hari kandi Desire Kamanzi yashyizeho umukono. Biba kandi ku bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Raymond Tshibanda yarasinye na perezida wa CNDP yabishyizeho umukono. Nk'abatangabuhamya hari nyakubahwa Bwana Olusegun Obasanjo, uyu akaba umuhuza w'abahuza, intumwa wihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari na minisitiri w'ubutwererane mpuzamahanga. Hari kandi Benjamin William Mkapa, umuhuza w'abahuza, intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari. Ese ubundi ni ibiki byari bikubiye muri aya masezerano yo ku itariki ya 23 Werurwe 2009 byaba bitarubahirijwe ku buryo bituma bamwe muri bo mu mwaka wa 2012 barigometse kandi bari barasinye aya masezerano bagashinga umutwe wabo nk'aho bidahagije bakaniyitirira ino tariki ya 23 Mars bakiyitwa M23 kandi bari baramaze gushyirwa mu gisirikare cya FARDC cya Kongo? Nibyo ngira ngo nkubwireho n'ibiki bitubahirije. Nge ndi Beato Emmanuel niyo mugabo. Iyi ni Kivu Waves Official. Dore incamake ariko idaca hejuru y'ingingo 16 z'amasezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009 hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe CNDP. Izi ngingo ndazisobanura mu Kinyarwanda mu buryo bworoshye. Ubundi ingingo ya mbere kwari uguhagarika imirwano. CNDP yemeye guhagarika ibikorwa bya gisirikare n'imirwano yose.
Ingingo ya kabiri kwari uguhinduka ishyaka rya politike. CNDP yagomba kuva ku rwego rw'umutwe witwaje intwaro ikaba ishyaka rya politike ryemewe n'amategeko. Ingingo ya gatatu yavugaga kwinjiza abarwanyi ba CNDP muri FARDC, no kuvuga mu gisirikare cya Kongo. Abasirikare ba CNDP bagombaga kwinjizwa mu ngabo za FARDC hakurikijwe amategeko n'amabwiriza y'igihugu. Ingingo ya kane kwari ukwinjiza bamwe mu nzego za leta. Bamwe mu banyamuryango ba CNDP bagombaga guhabwa amahirwe yo gukora mu nzego za leta no mu buyobozi bw'igihugu. Ingingo ya gatanu kwari ukubungabunga umutekano. Impande zombi zagombaga gukorana mu kugarura no kubungabunga umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo ya gatandatu kwari ukugarura impunzi. Leta yagombaga korohereza impunzi n'abahunze bahunze intambara bagatahuka ndetse bakanasubira mu byabo. Ingingo ya karindwi kwari ugusubiza abaturage mu byabo. Abari baravuye mu byabo kubera intambara bagombaga gufashwa kongera gutura aho bari batuye. Ingingo ya munani ubundi kwari ugukemura ikibazo cy'ubutaka. Hashyizweho gahunda yo gukemura amakimbirane ashingiye ku butaka n'imitungo. Ingingo ya 9 kwari ukurekura abafungwa. Abafungwa bafitanye isano n'ibikorwa bya CNDP bagombaga kurekurwa cyangwa bakagabanyirizwa ibihano aho amategeko abyemera. Ingingo ya 10 kwari ugutanga imbabazi. Hashyizweho gahunda yo gutanga imbabazi ku bantu bamwe bagize uruhare mu ntambara uretse abaregwa ibyaha byari bikomeye koko. Ingingo ya 11 kwari ukubahiriza uburenganzira bwa muntu. Impande zombi zagombaga kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga. Ingingo ya 12 kwari ukwita ku bahoze ari abarwanyi. Abahoze ari abarwanyi bagombaga gufashwa gusubira mu buzima busanzwe no kubona akazi cyangwa amahugurwa. Ingingo ya 13 iterambere ry'ubukungu n'imibereho. Leta yagombaga gushyira imbaraga mu iterambere ry'uturere twibasiwe n'intambara. Ingingo ya 14 kwari ugushyiraho uburyo bwo gukurikirana amasezerano. Hashyizweho uburyo bwo kugenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ingingo ya 15 ubufatanye mu kubaka amahoro. Impande zombi no kuvuga CNDP na FARDC zagombaga gukomeza ibiganiro ndetse no gufatanya mu gushimangira amahoro n'ubwiyunge. Ingingo ya 16 kwari ukubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano. Impande zombi ziyemeje kubahiriza no gushyira mu bikorwa ibyo zari zumvikanyeho byose. Ingaruka zabyo nyuma mu mwaka wa 2012 bamwe mu bahoze muri CNDP bavuga ko ari ingingo zitashyizwe mu bikorwa, nibo bishyize hamwe maze bati ibi ntibyubahirijwe. Bimwe mu byo CNDP yemeza ko bitubahirijwe bavuzemo nko kwinjiza neza abarwanyi ba CNDP mu gisirikare cya RDC aricyo FARDC. Abahoze muri CNDP bavugaga ko hanyuma yo kwinjizwa mu gisirikare batahawe imyanya bemerewe, bamwe bagakorerwa ivangura cyangwa se bakanafungwa. Hari ingingo yindi yo kurinda umutekano w'abanyekongo bavuga ko ari abatutsi n'andi matsinda y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. CNDP yavugaga ko yashinzwe kurinda abo baturage mu gihe leta itabashaga kubarindira umutekano. Ikindi bavuze ngo ntabwo habashije guhindura CNDP ishyaka rya politike rikagira uruhare mu buyobozi. Nubwo CNDP yemerewe kuba yaba ishyaka rya politike, abayiyobokaga bavugaga ko amasezerano atubahirijwe uko bikwiye ku ruhande rwa politike n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Hari indi ngingo batumvikanye, gukemura ibibazo by'impunzi n'abimuwe n'intambara. Hari abavugaga ko impunzi z'abanyekongo zari mu bihugu bituranye zitashoboye gutahuka neza nk'uko byari byemejwe mu masezerano. Ikindi ngo ni uko tubahiriza amasezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009 muri rusange. Muri 2012 rero bamwe mu basirikare bahoze muri CNDP bavuye muri FARDC bavuga ko leta ya Kinshasa yananiwe gushyira mu bikorwa ibyo yari yarasezeranyije. Nibwo havutse umutwe M23 uyoborwa n'abarimo Bosco Ntaganda na Sultan Makenga. Icyakora hari indi myumvire itangwa n'abashakashatsi Loni na leta ya Kongo ivuga ko impamvu M23 zitagarukira gusa ku masezerano atarubahirijwe, ahubwo ko harimo ibibazo by'umutekano, inyungu za politike, ikibazo cy'amoko ndetse n'uruhare rw'ibihugu byo mu karere, cyane cyane bakabishyira ku Rwanda, ibyo Kigali yakunze guhakana. Mu ncamake CNDP n'abayikomokaho bavuga ko M23 yavutse kubera ko leta ya RDC itubahirije amwe mu masezerano bo banemeza ko ari yose yo kuwa 23 Werurwe 2009, cyane cyane ku bijyanye no kwinjiza abarwanyi mu gisirikare, umutekano w'abatutsi b'abanyekongo, uruhare rwa politike ndetse n'ikibazo cy'impunzi. Ibyo byo wajyaga wibaza. Iyi ni Kivu Waves Official, uyu ni Beato Emmanuel Niyomugabo. Urakoze.